Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Anthony Jana ubade unong rwai haka symbol jong kabom haka puar yalap election ha soyong constituency ha usnam arhajar arpaulai habaya khun uba senshar lang lingdo kertong ke UDP bat uba samlin malnyang kertong ke NPP ulayo ban rwai biang haka shap jong kabom haka jingalap election MP Lok Sabha ke UDP yu kertong ke seng uba Robert Jun Kharjarian kabalalong menta kesengi hatersat kabahap hamauplang constituency. Hagani ke jingruai uba Anthony ula penyap herno yaki kentien katba ya kasur jingruai kadai kaju namar ke election MLA na soyong constituency kalaya her hagani ke election MP Lok Sabha. Hagani ke jingalap election ya ukertong ke UDP uba Robert Jun Kharjarin layo jingkran na uba Tito Skain UMDC na soora constituency UMLA kamau plang constituency uba Bian Star kurba ba Nujorki Sungo ba Rangshap kurba ba Panbor Rentathiang General Secretary ke HSPDP bat uba Starfing pada kasit. Kilang sa pagkarahay ng kahit